Tifriku ħerba, aks u dulur. 82 sena ilu t-toroq li l-lum interqu fihom kienu ferm differenti. Dinija Malta fl-eqqel tat-tieni gwerra, kapitali u bliet ewlenin miksija bil-Franka frott l-attakki tal-għadu mill-ajru. Tempji mwaqqajn, innoċenza misruqa. F'Awwissu tal-1942 Malta kienet f'salib it-toroq, fit-tarf illi ċedi. Sakemm nhar il-15 ta' Awwissu 1942 fil-Port il-Kbir daħal il-bastiment SS Ohio tal-konvoj Operation Pedestal, mument li biddel l-istorja l-poplu Malti, ġrajja li reġgħet tat il-ħajja u tama lil poplu Malti wara xhur ta' nuqqas kbir ta' ikel. Dawn huma filmati ġodda u uniċi li kiseb il-PBS frott ftehim ta' kooperazzjoni firmat bejn il-PBS u l-Arkivju Nazzjonali. Dan il-ftehim għandu lan li jippreserva materjal arkivistiku b'mod partikolari dak audiovisiv. Fil-fatt, fl-arkivju tal-PBS bħalissa għaddej il-proċess ta' digitalizzazzjoni. Kollezzjoni, waħda mill-kollezzjoni tal-Arkivju Nazzjonali. Dawn huma tipi ta' magnetic tapes, għanna l-bitas u għanna kol VHS bħalissa. Qed isir digitization biex aħna ovvjament naqilbuhom b'mod digital files. The Archbishop of Canterbury dedicated a shrine of remembrance to seamen who gave their lives in the defense of Malta. Many of these men perished in the battleship, the 2 aircraft carriers, the 5 cruisers, the 10 destroyers and 24 merchant ships, which were sunk heading towards Malta. U spjega li dan il-ftehim se jara wkoll li jiġu identifikati proġetti konġunti għal konservazzjoni, il-preservazzjoni u l-promozzjoni tal-arkivji, kif ukoll li ssir riċerka konġunta dwar temi diversi.